prije svih, nema tu više playmakera Pavličevića. 7 početkom druge također out liniju, ali su označili. Ne uspijeva Bocka da uzme loptu Žižiću, pravi prekršaj Žižića. Lična greška Žižića. Žižić mijenja Đurovića. Lična greška Žižića, 2 slobodna bacanja za centra. Onda Nikola Žižić već sam izlaze Žižić, centra, Subotić na mjesto beka, kapiten Teoda. Pokušao je Grabovica i onda Žižić. Žižić. Odličan prodor Žižića. 12, pa onda imala vojstvo 22-6. Evo Žižića. Gavranić. Kratko i onda Žižić. Ponovo rolne papira. Bačeni su na parket. 6. U prvom polufinalu budućnost Voli je već na poluvremenu napravila. Mihajlović pokušao je tamo da spusti za Subotića, međutim Vujošević je prekinuo to dodavanje. Žižić naskočio je i pogodio za 2. U ovoj četvrtini Vitkovac ima jedan pogođeni koš, Ivanović također, na drugoj strani Žižić. To je učinak u drugoj četvrtini. Ponovo je pogodio oba puta i budućnost ponovo na dvocifrenoj razlici. 30-40. Sutjeska naravno domaćin ovog finalnog turnira i sada uspješan Žižić. Zatvorio prvo polovrijeme. Sutjeska koja je do finala stigla preko Berana Jedinstva. Na poluvremenu je na primjer bilo 36-30 za budućnost. Kovač za Popovića. Spada mu lopta, ali Žižić je dobro bio i pogodio. Novi napad, posljednje sekunde u ovoj četvrtini pripadaju igračima Sutjeske. Žižić. Pik igra sa Vujoševićem za 3, pogađa Žižić. Usmiraj poluvremena, 30-36, to znači da budućnost na polovini utakmice ima 6 poena prednosti. Vode Podgoričani. Ikšićka ekipa i svela prepolovila tu razliku na kraju druge četvrtine, tako da budućnost vodi 36-30. Napad u prvoj četvrtini, tada ga nijesu iskoristili. Žižić. Gavranić pred Vučurovića, odličan Kočić 4 u ekipi Teoda, Đikanović 6, Korać. Sve manje vremena za ovaj napad Teoda.
Đikanović, Vujošević u odbrani i onda 4-2 kontra Sutjeske. Žižić ostavlja loptu za Vujoševića koja atraktivno zakucava Vujoševića, učinak Sutjeske u trećoj četvrtini. Teodo i dalje bez koša. Vujošević. Novi kako. Time out trenera Teoda. 3 za 4 za Đikanovića, ali slabo je to urađeno i sada Đurović kontra Sutjeske. Žižić. Đurović za 3 poena i pogađa Luka Đurović. Prvi koš iz igre. Ukupno sasvim sigurno pune tribine Nikšićke dvorane. Na prednosti za ekipu Sutjeske. Bocka. I dalje Bocka želi da provuče loptu za Starovlaka, međutim još jednom dobar u defanzivi Žižić. Uzima Žižić. Vujošević 3-1. Đurović ide na koš. Lična greška. Potom je sve promašio. Šutu za 3. Novosel za Akindele. Novosel za Akindele. Kuveljić, čuva ga Subotić, u prvoj utakmici u prvom polufinalu delu budućnosti i Teoda. Igrao je Srđanov brat Bojan, naravno i Đikanović. Rog Đikanovića i onda odlično skače tamo Subotić. Da vidimo da li može ponovo da pogodi. Ne, nema druge trojke kapitena Teoda. Subotić. Bocka. Dobar blok Đikanovića koji je ostao sada na šutu za 3 poena. Nije pogodio, hvata Žižić. Minuti po još igre u drugoj četvrtini. Korać, odlična lopta Ugo za Pekića. Nema trojke, hvata Žižić. Dug napad. Vučurović. Nema trojke, Krivokapića, ali Đikanović hvata loptu. Koga Žižić. Korać. Vučurović za 3. Nema koša Teoda i da vidimo sada Sutjeska. Korać. Sve manje vremena za ovaj napad Teoda. Đikanović. Vujošević uz onih 5 poena u finišu prethodne četvrtine, ukupno 10-0 za Sutjesku. Nema koša Đikanovića. Evo Žižića. Gavranić.
Kratko i onda Žižić. Ponovno rolne papira, bačeni su na parket. 6. U prvom polufinalu budućnost Voli je već na poluvremenu napravila Đurović, Žižić, Vujošević. Nema trojke. Vidimo Žižić. Lična greška nad Žižićem. Još jedan ofanzivni skok Sutjeske. Korać. Đikanović. Ipak hvata loptu Subotić, još jednom Vučurović. Ponovo neuspješno. Vratila se lopta do Vučurovića i vidimo sada Srđana Subotića. Nova promašena trojka. Teško, Teodor kucava. 59-50. Bocka, nema trojke. Žižić, ističe vrijeme. Ne koristi drugo bacanje. Uhvatio loptu Žižić. Akindele traži loptu, dobio je. Vidimo njegovu igru protiv Vujoševića. Ipak asistencija tamo za Vitkovca, nema koša. Žižić. Aleksa Popović, iskusno. Usporava napad, traži pozicijonu igru. Akindele. Nema, međutim... Mladi reprezentativac, 94. godište. Kuviljić je dao 3.